Fáilte is in stad náisiúnta maidin de Saranse agus hééis an túna ítach a bhíon leis na cheadpóta a réad an neart action an chuoibn seo canal Sport TG-CAD ar YouTube agus seacín go bhántaí an maidirí agus an sin sécín eile trúna ag ceachlog agus bé muidir tú leis an chéadbóta is Nicole Hayes as Togher ise as chun chorcha 2kg tuirt ai ar Nicole Clyde as Antrim as a gúine gorm agus an bhers Dornálaí réile choiste Spáine bhil Nicole Clyde an Chardús Fred Shishin Fred Sheets, the European youth of Avetisian league Washington Athy Egg Nicole agus Creaven na Hayden Grúteike Donnoy Avetisian league agus Nicole Hayes as Togher ishe ní sin take chafadar as bháin fós after she ticht níos na céim an se agus ishe ré agus Donnoy go York Dornálaí intach take as a clubsin Togher ag gonde chorcaí súl le bótamá 2kg ar maidin agus maidir shocking go friends an bhéis an maidin agus Kell shaking and Truna Niekimut Olympin Kurt Walker trend set Bulk and Clyde Fostic Adam Hession to make into Glordine Kunyat Zul Ershin Nicole Hayes as Coogie Moon and Cassette Nicole Clyde as Coogie Ola vertical fall free radar on Stach by Fekiship Nicole Clyde on Stach reduce agus issue deal steach agus rater country agus an sásta mar bhí iné the réalacha agus chorrt into cart an just stad náisiúnta agus 2kg as Togher chun de chorca Nicole Hayes agus an bulbos a chola agus chola mass chéad an semar take just seaach an dead seo agus chun Antrim Nicole Clyde personal goal to tie the chéad ceannas Antrim trí bhóta agus cúigear go Mulhuddart fá fi réidir tain go chéadbót an seart maidin agus a chuimach rís bótaí ítach trú na réid go bhechas maidin ja chus an Dornálaí Robert níos éasca bheith threid ar maidin agus a meáchan tintacha ní éon strain na stró ar bhirte a meáchan trína Nicole Hayes dearg agus Clyde sa gurm ar bhirtacub go chéile agus i chéadbóta Clyde and Trinity can. I took a desk for McGivern a gaibhrú an range. Clyde gur an lá clé úsad. Agus spás a chuis lá das. Tá bud took a desk an sin Nicole Clyde tús máic sin. Agus í brewer Nicole Hayes will shear sa gáinal. He's orange Nicole Hayes. Keenike. Took a D-shot Nicole Clyde on him. What he's orange Nicole Clyde, but couple bullet, too smart and think Nicole Clyde is gone down from it. Selena Gorham, Nicole Hayes is Togher, Gunday Horka. McKeever to go she saw to go she caught Zarga's ball, Armadina. Zachary take a D-shot, he's got second, what he's orange in. Nicole Hayes, vertical position here there. About tal. Laura Wanya. Can't ask but take a vertical and chin up basically Kenneth off what Nicole Clyde and Damien it's gone down from it smooth tahi ta Nicole Clyde agus my Fred Shee you want just in a hard team agus fekk gúil sí gur holchan cín agus Lewis agus an Lewis chuisteach agus an Canas bhaint go cean bulte das an sinna an love Clay agus sin das ó cean eile bulte Nicole Clyde tú smach is a chéad bóta seo agus harta númad agus tíocha second fácaí vertical count das from the orange Nicole Hayes. Gary Harnchestaach a Cain. Ready to roll up. Stop up. Okay, so Marvie on the raid on Esker on shore all on the coach Ali. And Chug on the end and Chug. Nicole Clyde. So Cain put to go all into Nicole Clyde Paach on the love Clay. The interview Toshi Tuggal Canis at a gate bolter. The Chlamation score a ticket. She Bruchen Keen because a Brewer and Nicole Hayes. It's a gate water shot. And he saw Nicole Hayes and loved it. Clay and Thompson. Took up an ish and Laura Breel. Agus Kieran Jab Schneider to Nicole Clyde and Zasok. Fekkin Chibidishta. Kieran King count all and couple count all and Button Chin Nicole Clyde. Shin Seeking all and Crushing Boston and Love Dash. Agus and Chin. Died late and Custom Chin Vishishes. To roll in vertical shots to sheer on the Kayla. To come on, Chinnig Nicole Clyde, Cork on Katika, Gadas, at Ash Huggins, Nicole Hayes, Cligan. Ardu,
Nicole Clyde an áir an tam seo. A dtíine do faoi gúil si. Lord is about to shot a cake on. He's orange Nicole Hayes after dash. Nicole Hayes as Conde Horcus at Jarrock. Nicole Clyde as Antrim. Singorum. Agus moet de tacht Condere as a gate about to shot. He's orange Nicole Hayes. Cup of Condasica. Dora Condas but ticket. It's a second for again. Carney smooth about to shot for Nicole Hayes. Nicole Clyde. She told you Law Breed and Hampshire is a kid about 18 to Feckian. And it's a vertical. Contest number 2 is a walkover for John McConnell holding Trinity Belfast. Vertical Creaven. Estoy a bit toast to give a shit. Kenneth Tarles about the shin. I can't be me. Nicole Clyde. Benny Sosta. The camp got das and chin. One taking a lot of das. It's a gate boat to shin. Agus fecinn Jim Nicole Clyde a Hulk and Keen paid a bulletin chinnick agus Tashi a gamshun spruk no hin Sheikh and Keen well be chanson chin initial Nicole Chilly as a Togher agus as Colbain from a Lowertle Nicole Hayes agus Nicole Clyde ag derin head boat the shagus well a vecum was better Aru throw ag Nicole Hayes Nicole Clyde to my keen to dance off select where Hulk Jim na himmert with nyert definitely bully das bull ticket come up. It's get expert Scotland. Should the Mulhuddart a Hurried and Chugga. Before for Reagan door about the shop. Nicole Hayes, Darrock, Nicole Clyde, as Condain from a Singorum. Das tool by Tamach is the store one effective Nicole Clyde, Bruce and Keen, to the disaster catch and Jabshin. Call Hall and Nicole Clyde paid a Buntica and Jab Crown's boss and Chin Hookbug and Love Clay. And Ash Nicole Hayes, Nisar. Shit, Nicole Chilly Rod, Nicole Hayes, but to get what you saw, because she could tell an option of her. Love das. And Tom should east, vertical, still a Kell should east. Like I said, Rachel Sosta, good shit none. Maintainer to make it, what you saw, to get the two skin door about the shot, Nicole Hayes, Toshi Kaha, what you smooth bully. Nicole Clyde, given sport, Nicole, love das. I guess you have to stack a lot in Chinnish Love Clay. Nicole Chilly. Conde Horker Lewis the Hullawilla Cousins Mansions and take Nicole I didn't let Nicole Clyde and Dorwer listen Rachel roll up Shasta Shear August Tom Shasta Shear Nicole Hayes gone of a Diushnach Nicole the vertical cop bullied Lord and Chin Bait Nisar Nicole Hayes is Arrow finished Nicole Clyde Tuck and Keen Nicole Hayes, Falcon, Honig Nicole Clyde at Ashley, paid a Hishka Bullowy. I said Casa Temple, Cluggin, Onti, Rachel Roll of Gahashid, Cluggin Hunyal Didach, I guess Holland Keen. Shin Bullet Dassy Nicole Clyde and Chen Didach David Nicole Hayes at the Stach, like Con Hainaha, would she get Dassy Didach Stach at a smoked and Chen, Shin Con Keen Sehuris. Oh, Con Bullet, oh, pull out all in the chain, Nicole Clyde, Shin Con, a Horta capping Nicole Hayes and Thompson. Didach Sanots, a Taw on Cluggin Skills and Chen. Bullet Dass, Kigger, Hussein Nicole Hayes, and Dor about to show Lodge, Nicole Clyde, Tushy Lodge, Tushy Hish. Hayes of Roosh that's the gun that Hayes in the Gamanchen Elu. There's new Medumersh and Focky, it's a door about to Vertic with Tregama, Gadisha, so Kuiga KG. We're 1 0. Court 2. Rachel of Gonave, Bullistach, Coolaheen, Clyde and Chin, put it all in Chin Jab Das, and Love Clay. Hey, Nicole Clyde, as Gunday Intrama, saying Veshtis Gorham, Nicole Hayes, as Herpcog is Kugamoon, Sigan Darrock. Security saying, what do you say, Nicole Hayes and Thompson? Achadish, Nicole Clyde, Stasna, Hastachy, wouldn't she? Nicole Hayes. There's a couple of counters. If it's Hudis about the shot, 52nd Focky. It's got to go some points on Clugging. Dassin, she negative vertical to Keen, Nicole Hayes, Gary Keen and Thompson. It's a second issue, they ended in on score 1 I'm sure some out the shot. Couple of bullets soon to stop vertical Kahaga Dassin. Can Stasna Hastachin Nicole Clyde Zira Stasna Hastachy Nicole Hayes agus an door about to Creaven. Agus Nicole Hayes as Kugamoon, Nicole Clyde as Kuga Ola.
Smóta seo go 2 kg agus uair one eile feicise Nicole Clyde a hulchan cín anseo san námar tá sí brúchan cín ach Michelle Hayes a Nicole Hayes wadní sár smóta seo Vertic up caha go leor bully sa dar bóta sin a fecinn si bin sin a láh clé sin te Nicole Clyde na idir léin spás a chorthú de hain agus in cusan sa bhise síos tá sí a gamisiún spruc agus man cótealaí Nicole Clyde a bhán céanna lei agus má dearma hábhí san níide agus fad an tachra óchain agus muid caiint sé blianta nach chah blianana go leortáí óchain a bhí sin a treid sa críomhacha na hórappa réóga agus a chuisí cuimh na héan den 9 faois a hábhí san níide mar sin taihíhá ag Nicole Clyde is chun dé intrama agus Nicole Hayes is cum an Togher isise be nach méid an taíice is atá Nicole Clyde a tá sí troid gomáin seo agus sem fáú ré an siú bóta cinnach inis idir Vertic up bhfuil le fecinn an luas vín Nicole Clyde seaan sí steach tíach chusteach a lábríil i gira an spásin a húna síos gira holchan cín a gira brúchan cín gira brúcha réid a géile córic sí gira an dá ceanseach Nicole Hayes teach an sin cean deas a tíach ná tíisteach bulan sí Nicole Clyde an tamsin Vertic up tuir fao chéile garcha chéile tuir úr bhna le seas a siar Gearan láh cléis na ibrún tamsin Campag ísisiil an sin Nicole Hayes into go deas ag ben chorca tuir úr bhna cúpla rá a fáte cup an seo gan mór an háidíide sin cean deas an sin ag Nicole Hayes chun chorca cean álainn sí síos ben de chud leachlún agus a bula deas cean isteach ag Nicole Clyde na heastachaí réitir sás na scuil leis Ger luas atá a cótealaí Nicole Hayes ceir chuisteach go deas an sin leis a deas óg an tamsin Vertic go bhína sé tuirse tíobáta an leor buí caite go se réhótaí gan na National Leads an seanéan 2 kg tita gáin sin Nicole Clyde ruúna láh clé sin nuairtá sí ná an spás a chothú de héine se láh deas tá sí ag gamisiún spruc a chat Nicole Hayes a treid goach má agus Nicole a boga ggéirbh bogach a Nicole Clyde dúnaisteach an spáisnara agus a second fácéin sa tíobáta treid más an cean deas Nicole Hayes tíach isteach a smut a bhfuil sí Nicole Clyde an sin réitir a rá uairna le cai sin cloigann sin ardú agus a chuineal ard de deas Nicole Clyde sin an tamseo le deasóg jabbaríos cean eile álainn sin bultaice cean eile tí cín bultaice agus sin donnacht álainn sin Nicole Clyde an tamsin dan sí go gathach Nicole Hayes cean agus bhfuil sí tíach isteach a smutaí agus an dar cean isteach a glúis Vertic go Nicole Hayes agus deas sin a couple jab cean álainn sin Nicole Clyde tíach isteach ar a gléigean an tamsin Isteach an headguard réitir óla gan bheith brú siar ar a géile córic a treid má feici aon seo mar a bhí sa get a treid through the raid ach Nicole Clyde is cad é Antrim réitir óla stoppa tíach a second Kate an beidir couple score le amsú gan na Mulhuddart nó dulchan cíine an na Mulhuddart a thuair sló an bua seo san rád 2 kg couple can skipping sin Nicole Clyde díar se Muskerry Ashland Nicole Hayes an Vertic with tread gomáin seo sáchaid into the Vertic up 50 second fácaí Nicole Clyde a cá ceann amháin 10 second ish Kate an couple ceann ar a cha couple ceann deas Nicole Hayes Ashland Nicole Clyde go síos a cluigan an tamsin réitir a go bhrú Nicole Hayes síí ó bula láid an sin ag Vertic up agus sné an tíú bouta críochnaí idir Nicole Hayes agus Nicole Clyde an dá Nicole a cha treidíntaach feiceáin in seo sa meach an 2 kg agus go bheicimiid cearús bhí ban chorca nó ban Antrim a thuair lé an bú an seo agus a 2 kg in Vertic up spáint úmás le chéile agus go cótealaí eile dar nói agus mar réid Eoghan se bhádorb na Mulhuddart cinine agus an réitir réid Vertic up anhhat Nicole Clyde agus Nicole Hayes Vertic up
tread The come winner of up. that contest by unanimous decision, Multurí a flag in the hole. blue corner. Agus grúte ag Nicole Clyde. Show your appreciation Cúiger for Nicole a Cage. Multurí a géin tú lei Well sin. done, girls. Agus tríocha fiche seach, tríocha fiche seach, tríocha fiche seach, fiche fiche hocht. Referee Agus Skelly. tríocha fiche seach grúte ag Nicole. Agus Nicole Clyde as an grúte ke. 5 Mullen. Agus tenta go deasa ke. Agus choíide bhí sin níos ár. Agus beidir an cuairtin agus an taithí idirnáisiúnta th réon ruile I bhí aice a chascarhain I chéad cheann eile. Agus siad Jamie Long agus Brenda McCarthy ag meáchan tíocha sé go cúig kg. Ach fecinn siban sin an láideocht I bhí Nicole Clyde a grúchtal an treitin. Marship with Falfirig, Hirbotelle, Jamie Long, as Kugimoon, Bay Session, as Muskerry, Farvis Narum Homa, Agus Eshin Treads, and Ganzi Darug, Farless Corca, Agus Eshin Treads, Ganzi Darug, as Brandon McCarthy, as Kugaline, Agus well Tanyarton take Brandon McCarthy, as Common St. Michael's, Athy, Gildara, Agus Shutter the Glory in Sule, Brandon McCarthy, Hukin, Creaven the Hair and Guter Fadige, It's a Fish, Agus Nashinshire. Agus Húise an Creaven na elite ag meáchan 60 kg so hábhíl sé hir sem líon hábhíl is níos mar sem súla bótamánseo to Jamie Long agus Brandon McCarthy 60 bunca cúig The red corner representing Muskerry County Court, Jamie Long. fear Muskerry Jamie Long And Beck in the blue corner, Chinna sa Gonal Darug Agus agus an sin fear Kildar Brandon McCarthy as cuman Athy St. Michael's Athy club on Saru Gudo. Dorothy in the blue, the referee Seamus Kelly. Seamus Kelly to mar réitor sa Ganseo. Agus 63 punca cúig kg. Centre of the ring boxers, please. Fáfi ré gan chéad bóta. Agus Seamus Kelly tuir tóir up taithí ag bhirt lead seo tuigeann siad go má gita le duine chorca na gunne fearchiil dara. Agus bhfuil le fear chorca caithe na dahannaí smú haidnas leis. Feiceann beidir Iridin níos ár ag Jamie Long. Láh an na gé go beag níos fuidige a bhirt go tóiste go mágadtí seo gé chub second go bheice siad. Gidam bailachas ála holsteach siad cosint an fearile. Got more cuts go gotí seo chéan bultin sin ag Brandon McCarthy a closenship an dá láh tíochtastan na chéile agus na mitógaí cosanta an sin acu cean bultin sin ag Brandon McCarthy a ní bhfuil an tein rud agus níos cosanta gotí seo níos deasan sin ag Brandon McCarthy a Jamie Long Brúchan Keane bhfuil a deasan sin ag Brandon McCarthy sin all in sin agus héis cuppa second a Jamie Long imi síos agus Brandon McCarthy bhfuil se ceán bháin álainn agus an dara ceán álainn agus Jamie Long tá second in isige agus sinnéidir a réitear agus tan treid seo hart héis sa bouta hí an Brandon McCarthy mar bhí marráis goil taithí iontacha aige agus gur thúise na elite ag 60 kg a chohís níos ag imi suas meachan agus í 60 punca cúig a choiríre bula bháin agus well bula álainn ar fád agus an dar bula agus na bheith go Jamie Long cé gur heise suas sé an decad héis an bula sinál agus Brandon McCarthy agus ionach bhfuil Jamie Kerkeljórt na bhfuil stábhachtaí agus sé díachta mai cínte ach Seamus Kelly dun rud ceartceapin agus fáte Brandon McCarthy sin agus iste bud an tor effigiúil leis agus KO fáte Brandon McCarthy sa chéadbóta agus Jamie Long bhfuil sé Kerkeljórt chun dochtú Brandon gan second agus mai cínte go me sé leis I ríist ach sin chéad knockout an KO tá feiceáin an seo ag na bouta elites an de seaachtainna seo ach Brandon McCarthy be sé an ansásta leis sé méidirúine sin mar bhí sé cumas go agus láidir agus an jobdan tuige agus bogad sé sin ra gotí an chéad bóta eile tá mai cínte
agus ansásta leis a chadaibire maidin. Agus de glanda ríist agus scarhain i chéadbal deile stoi mai halgan ceanile chu sciúpi na feicemuid ansciúpi a marmaríb go mé sesiún eile ein a riomh ag tosú ag cearachlog agus a cúpla ceann nach mé bon bun ní bhéh Kurt Walker tartáid Adam Hession fear tarlach mór an sinna gunda gáile tá sesna fá bú a chaibhlint a be mu feiceil neart action eile agus be mu feiceil go leor Dornálaíocht Kenneth a go bó as áún eisina trade ag nucha dó as a breis ag nucha dó kg be mu sú go mór sin Kell agus chamála sin dítas lisinachas as na Celtic Eagles in gáile eisina trade sa meáchan céan agus be mu cúneal súl go mór ag gan nach neart action fósta tíochtain sa sesiún seo chéad for delevéis ein ná bhain Kell as Ballynacargy agus eisina tuairt ón Quinn as St John's gun dé chuide be cúpla númad sin marmaríb chomá gofuil cean an bótí beidir is ábhééis an ar an deire seachtainna seo agus sinna ag mechan nua takeísteach ag na líd sin an cruiserweight 86 kg céin tuchar cean na Dornálaíocht is á a dain sa tíir seo tartá ag cean na cean na Shannon Dornálaíocht takeíráis is chéad blianana a chaha idir a bheith ggéireáil mar Dornálaí profession agus sin tatarráis agus an sin donóid chuidir cosc an na bótaí agus be Dornálaíocht arráis tartá a céin tuchar bei session mar an thread dearnach a bhéis ein in seo ar chéad session agus is fiú go mór breanú ar a thread sin agus dearan heapan gur lábretheige a bhrinna seachtainna níor muid gníos bhí se ach tá cinnta gur lá deas ige ón Quinn mar sin fáil fí réid sin teachtarsteach an seo agus sin i tíocht a fáda se bháine a cinnta beid níos lúche na cheap se ach bei session i teachtarsteach agus tá bhain Kell na sé hain takeísteach as Ballynacargy agus 7 kg an bhirteo agus feicemuid i chéad bhóta eile 7 chomá mar sin béisiad a cúneal súl be go leordíon cúneal súl meáchan seo tí cín as a chéile na chéad cín bhfuil scail as a chéile bheith sein ag meáchan seo agus be sé simú go bheicemuid ceachan éirín le chulachna cub ag meáchan seo 7 kg agus nach ionintach gohfuil chéad cín go bhótaí ceú ceanna sein ag meáchan seo mar sin bhfuil táftaí gohfuil nearcanna firóga róga agus Dornálaí i fáil action in seo a héis an 8 gan mór an threadnaí agus ón Quinn takeísteach eisna fáil fí réid sáta lei sin an réitear a hén sásta de sé ceall chuirtán Wayne Kelly sa dearg as Ballynacargy agus fear deire fear vín gimar tomont le swatra ceapan ón Quinn as deire agus a réitear ríist rálob fin bhfuilchach taí ag bhirrta fearóg seach burt Dornálaíocht tá tuchan cín agus feiceann siad beidir an seansteach go bhulchan cíns na líd san bliana seo ag an meáchan seo 7 kg fáfré ag chéadhálta agus ón Quinn as cúige ola as deire san gcóram Wayne Kelly sa dearg as cúige láin agus ríis mar chuim sa móta dearnach bhirrta go fannacht go bheice siad cé léomh go bhirrta go bhá bulí deas an sin an tamsin Quinn ar dús agus eis le Kelly fannacht beidir go bheice siad chance eile Quinn an tamsin gur cúpla ceannacha bhirrta go gúsad an jab an tamsin bula deas an sin ag ón Quinn chad eis le Kelly Kelly gur an jab sin lámh deas sin úsáid spás throchó hain Quinn beag níos air de ná bhfuil sin cosantáid an think Wayne Kelly an tamsin bog agus a fear bugga ón Quinn tíachtarsteach gur spás throchó hain bhfuil tíiste go Kelly a chaneidnis é bhfuil láide bhfuil an sin cosantá i ríist bog deas an sin ag Wayne Kelly déala se chéad cín go bhfuilí bhirrta go cá trom an sin Quinn tíachtarsteach ar can tromachach ní bhaid leis agus Wayne Kelly ní sé tógáil canas a lár bháine Tenta go deas an sin ag Wayne Kelly bud álann sin ag Wayne Kelly agus sin cúpla ceann deas builte aige agus tuigeann sin isciúil ón Quinn gortaí aige Tenta bud háil eile agus ceapan go mé cúd an seán bé agus Wayne Kelly a bula ón Quinn
agus an neach shees a chata shan hasa agus a rater chiapen go cha calculor tá se calculor a cha tús man cha Wayne Kelly in tamsha agus duskel chan ver no hein agus tikin chanish go couple second dile tar tan a second no machine rated 8 second tikin cha go chance to get and count cha rotal on Quinn bis gira cha fada sin chéad bóta agus sí a stool agus bis hogel mar horta an bullisna oh can le bud sin Wayne Kelly love cléisian tá sí láid an loved an dasog an tamse can le bud ticket on Quinn sit rash Wayne Kelly tá se an láid an rash na Quinn bulle dasan sin Quinn ca se couple can na chá dash na tamse ach no tá se cá tá hoscail tain suas agus Wayne Kelly a fanach go bheice sin bhearna gan bheith bogad timp lista se sáin inis in Europa couple can bull ticket Chab dasan sin go Quinn dash Kuncha Kelly sheer see a second focus the gate water effective a court to take Wayne Kelly daso jab can the cut ticket what to dash tam shots na hastachi yeah with more russian das convert to on Quinn into the das what is or idle Kelly up shoot agus shot out to intach on when Kelly gets isha on Quinn kicker took an cúda os móta se takeí leis go láidir agus a hééis an chéad bóta well when Kelly ansásta ceapin agus go raibh leis an Quinn a chun na hasa Chabe on Quinn a gira cóirleáilnis feic muid an buile seo an láidir a Wayne Kelly agus láh cléisian láideocht aige agus ní an doubt faoach gur horta se cean péidir sin agus an loved das an sin cean deirbhí aige agus bhain se sin stang as ón Quinn agus tá se goscailt na bearnaí sin ach well be ón Quinn is cuairtú cóirde ó an chud cóirtealaí fear chuide má de me fearbhí i gimmert le cumann swatra fríis ach Wayne Kelly an sása sin tús máisina bhí aige agus é sin na tógáil anal vertigo Togher all agus fá Creaven dá bóta réitir sásta gon dá stúl baintach gon na cóirtealaí héis an bháin ágal go sian sí ríist agus réit go dá bóta hasú bheith mu deir trú an seo ón Quinn nó gonne séir Kelly teginn se sá chéad bóta aige gur a brúchar Quinn leis a Quinn sin jab há jab dascátige what is the larger in chin right here a chhlagan chuinál suas Charíist Kelly gaiidú leis a gaiidí leis an spáis na hún na síos agus seateach gan tromach a cosint bhain an lá fiire de de gón Quinn ach tá se bogad siar tá Kelly a brúchan cín na tamar fad is bheith cut agus loch pro spás ó hain Fair's gón Quinn tá se cáid neart agus is sucúis das a thread shot Camor built ag dasan sin Wayne Kelly le love clay leis le Quinn le jab can dasan sin Wayne Kelly níl ón Quinn gur bheith an European tam sin tíomh an láh agus in chuúdinn siad Wayne Kelly can dasan sin built ag Wayne Kelly and love das and Tamsin agus porta on Quinn and Tamsin east te go mata on an bogad tá se bogad ní sár sa móta seo bud a das sin aige it east tíomh an doran an sin ag Wayne Kelly seachas doran hain agus má bhfuil tú iad le tíomh an lábh ní chuúlann sé das a Quinn in sin Tamsin a bogad ní sár dar bóta se bhaid níos chormaí na bhín chéan Nash Kelly sin bulle das ag Wayne Kelly sin Canál an sin leis das og tíach stach an níl agus fecinn chip tá Wayne Kelly tógáil canas a bháin seo agus sé ón Quinn taid a hol siar nú med fácis mót a dar bóta seo 67 kg feic mit chéad cíine go meachchan seo a ní chéile be cholanna go gira to want to master about the Kenneth and Tashin Jogan. That's a Quinn, that's not a Kelly, Stachel Neil,
He's orange and going Quinn. Creaven an bouta se go láidir. Agus as ríiste Kelly úrháin an láh cléisina ag Gwen Kelly. ID leis cosint bhaidin ag going Quinn and Thompson. An láh sin bhga. Campbell, steach nach leigech tad láid sin. Dá láh bula chéile jab das sin ag Gwen Kelly. Agus sin tá gaimh de dús an jab sin. On McGivern Kadash, 10 second fucky, that's a goal, bug agus a bullet. That's each going Quinn. He saw a Ashley win Kelly to Shallow did. Augustation door about to. What is scoring in and feet? Oh Quinn, a Garu the vegan, a bug and he's smooth. Feck chip. Rita Wayne Kelly, a broken keen, a Quinn, a bug and chin, Kasha count after chin and a tassog. Agus reached a count couple of hawk on all in the chin of Wayne Kelly and Thompson. Agus a hortish chin on Quinn. Agus a been rater rollish Kasha, a hlag in the who was Sacha, the Misha he's again. We shall talk a couple of bullion chin on Wayne Kelly. Agus a feckin' chip law of Claysh and a crow 5 in the agus a crow sposs got Wayne Kelly and chop. Shaska Shock KG. Great. Two both there noch. It did a vertical. Wayne Kelly to Darrow agus own Quinn sing orm. There's a Queen Kuda ag making rater Kuda horse go own Quinn to gate volta. Martian by Wayne Kelly. Winning look at the shot need and trench hearts and had Murray. It east. Love Dassings, love Clyde and Wayne Kelly. Vertical cat jab, the I know Cachtor, that's a skipping and Wayne Kelly, cool keen as Costa Daka Katige. Jab Dassing, indeed a season doll love, Doror, Seawer. Set to get Dassing and Wayne Kelly, see keen as the Kayla, there's the jabs pull to get. She's in the size pulley, based on multi hurt to a Haglior. Spawn to get vertical, get Dassing and go Quinn. Caution spots in the Dassog is in chin. Hookbug law of Clay. We're running at Wayne Kelly could brew it. Sheer in the ropey. Quinn. Force a bugger, force Hawken Keen, Eshler Hawken Keen. I think the Dassing chin Wayne Kelly. Dale is like a hall and a whole sheer. Couple of count, Rater running a fault, Raw let own Quinn. Hlugging Quinn on us. Jaption hot Wayne Kelly and Tamer Fad. Bugger, he's our going nach the Irish Ink on the wood. Pull it all in Wayne Kelly, Tita Hull Sheer. August Wayne Kelly. Force again, that's the own Quinn, force, it's the dash, vertical, Geisha in the Clyde and Hampshire. Cousins wanted to go on. Bog a flag nach East Wayne Kelly, have Rouge here. Tettig Dassinchin, Hookma. Agus Tasha shot. Tarshu good ass going Quinn and Chin Tirach Staha Smut at Wayne Kelly and Thompson. Shin Khan. Extrovert Terry. On the Mulhuddart. Vertical cock up like on the Chin. Cousins Wag vertical Das and Chin Wayne Kelly and Tom were one at Ashla Quinn. Vertical starts from Gargamag and Chin, go Wayne Kelly, we shall Gargamag and Count, Ulwer one and Chin, and Ash's jabs and love dashing. In case you can't take it. Spradish in the heart, as Cosadaka, and Ye Hele. Tintic Dastin Chin and love Clyde each to Wayne Kelly. Quinn again jabs and Hano says, can't ask but to Quinn, and he ride lesh. See a second Focky. He did on Quinn against Wayne Kelly. Count ask on Quinn and Chin. Vertical Turshu, Thread Marficking, Galore. Buggers a thread shot, because Galore cussing Tinta, Eoghan Quinn. Wayne Kelly taking Keen. Vertical car, Truman shot. Vertical with Das, vertical Squealer, Eddie Kayla, against Tinta Gamaka with vertical. Agus an bouta chéachna boutaíntach it did Wayne Kelly agus ón Quinn agus Queen go mégan go ón Quinn seasta hógáil sa géad bouta sin mar sin be sé simú go bhheicimid cin scór bheits an.
said Wayne Kelly as Ballynacargy, agus Owen Quinn as St. John's. Agus Wayne Kelly. Rianni Shinna na Owen Quinn, Gavekimud, Kega Tambua. Treadmine to vertical. Egamota shot, Shaska shot KG. The winner of that contest by unanimous decision, Kelly in the red corner. Agus Grútse Kelly agus Mutasula sin an chuigboltor Grúsha agus Mutasula sin tríocha fiche sé agus tríocha fiche seacht tríocha fiche seacht tríocha fiche sé agus an ceann deire fiche na fiche seacht mar sin a Grútse ag Wayne Kelly is Ballynacargy tríocha fiche tríocha fiche sé tríocha fiche seacht tríocha fiche seacht tríocha fiche sé agus fiche na fiche seacht a Grútse agón ag Wayne Kelly agus sin ceann Bhí gúte go maige agus feicishib Lewis cuacht agus well nuair chuise ón Quinn na hasa fa 10 seconds a céad bóta riléir go raibh deacreachtaí an tamsin agus mar chonig muid I dócio má bhíonn tutí hir an deacaíocht arás agus choíide Fred Caker Fred ón go bhí an deacaíocht arás a gceann sin Bé moet fan leis an meach an céanna sa géad bótile. Grúte ag Wayne agus Wayne Kelly ansástas bog sin a roinis go dtí na bótaí leachcheannis agus bhil me cinnte in cadige bhfuil ní bheith an ansúla chuneal ar géad bótile chat me cinnte me sé breanú siar ar YouTube ar na seachtainna a breanú siar in na bótaí a bheith sáin agus Eoghan na Evan Fitzgerald na Damien Creaven. Officer, please. Mar sin. Fanta chéad ceanna le, meach an céanna. Agus sa Darragh ag tú Evan Fitzgerald as Esker. Agus sin fear na gaiile bheith. Damien Creaven as cumann na gaiile bheith Olympic Galway. Agus siad ceanna a bheith sceap go bhá. Sin Evan Fitzgerald Darragh, Damien Creaven, Gorham. Agus Rachel Rollub. Trorachi, Marvian, agus Nearvay Turi, Shasamach, Tahia Creaven. Fear na gaiile bheith agus well bhí daoine isúla me fear na gaiile bheith leis an treitineá ach ní bhéise a sin cumam na bheith a siad cumán fear chumann Olympic Galway gar na gaiile bheith vertical cagad troman seo Evan Fitzgerald ar dús Creaven ar bogach an cín Dús asan sin Creaven tús má den tuige Fitzgerald a hain Cáil neart Jason sin Creaven rís cos go ceannach Fitzgerald sat an cín as agus cheap go bheith tred man seo mar ní catar go seasa siar Fitzgerald cagamáin sin an love clay Creaven is seasa siar gur an jabsnú ach cáil all in seas na hastachaí butin sin ag Evan Fitzgerald ar Creaven Gorham Fitzgerald Darragh Ferris Blockley agus Ferris Gaile John Das a Creaven and sin Stachan love clay Dara Kenneth love das. Fitzgerald a hain to dash. Ach Creaven is a cústachan. He sin chéad númed. Canada das. Fitzgerald a gear up the con school. Ach cousins wa shot. Eg vertical. It Ashton Fitzgerald and sin constant has to reach but take Fitzgerald. Rachel Rollins for Kurmach. She tíach ar a mark. Ceann deasan sin a Creaven seas a smut Fitzgerald. Agus tá Lewis treid seo go dtí seo. Bé sé ná na chuineáil suas fe trí bótúil feicimid. Agus bhfuil tá full. Hána hain begin Darragh. Snátítá Evan Fitzgerald. Creaven seach an cín rís ach Fitzgerald a bullet a sé fáil. An ceann beg sin ar love clay. Seas na hasan ach Creaven bullet cúpla ceann ó runna le. So Creaven a gur a chasta timppel a chuir sta a gáneal.
Creaven and Chinach, Tidal, Fitzgerald, the Love Hossus, Mittu Crossus, the Hossins. Vertical Togher, Kenneth for her, 50 seconds in Chinach Farrella. Creaven, oh, count all in Chinach, Damien Creaven. It's an Olympic Galway. Can't eat Conscion, I thought Gabe to Fitzgerald. Love Clyde, that's the Hasnachy. Mornella, he should do couldn't shake about in time shot Creaven. Gnoch. Grahach, I guess a Gamshu could get the jabs. Come on, Chinna Gavin. He saw again Fitzgerald, Lashna Creaven and Thompson, Lashna Fitzgerald, Kansas, Fitzgerald, a second Focky, to Gate Volta. He's a vertical gear of a Creaven loads it. Agus in Gate Volta, getting his photo into and Chinna's vertical. Agus near her one Donald, he's seen Numad, Agus the Kaga, your bully, and vertical Bandecker Vas, Kate, Tabedich and Keen, Haitian Conscion, Corum Gama. Contest number 8, referee 2 row, Judge 1 Skelly, 2 Gary McGivern, 3 Barry Togher, Flagship Creaven, a Gamshu Conscion and Love Clay. Fitzgerald, I hate to dash on. Boxers Michael Avetisian, Mulhuddart, Kenneth, Doyle, Agus a couple of Das combos, Das puts in Chinna Creaven, found the Galway. Ashley Fitzgerald and Conscion, Love Clay, a guy who did a not to talk the Brishti, Creaven, Tash, and a guy who Fitzgerald, a Creaven a Hain, a Gamshu, and Spruck. Agus Shaska shot KG, don't know. Ta Wayne Kelly, Imi Seeds, because in about the Lechan Shanhain, Agus a Feckman's Hall, to Ella, Hay shot, a Gamioch and Kiana. It was for free regular door about the shot. That's the guy who stands block clear. Sasta Gamak, which is really a whole thread star about it. Right here, me has to go with Alishke, Focky, Garger, Honal, Machine Tosswood. Like I say, I can't go with Ishke Focky, Stool Focky. Right here, Sasta, you go hold Sasta going on the Ojok, Agus and Darbout to Tossi in Ahor. Fitzgerald is Hulking Keen Thompson, he's Lucia, Ashna Creaven Thompson, Ashna Fitzgerald, Tom Conscion, the guy who do, Love Clay, Tamerfad, Creaven, Hulking Keen Gamat. Take the ass Creaven and Chin. Spots off Rohan. Coach Lee Roller, Damien Creaven. You're to Dornálaíocht. Can the veteran use that on? Fitzgerald going to ask again. Just the law of it east, the mid togi. Jab das and Chin, Damien Creaven, Cousins Wadley, Fitzgerald can't ask again, Fitzgerald and Thompson. Law of Clayton, Takucht again. Right to Raw. Gone. Roland used it. Collection reached. Just a Creaven and Gercup can have, and you'd go to this. Fitzgerald, a thread bait, you saw two the door about the shop. You lose Kell of Yance again about Hickashin, or you lose last of the gate. Just to Jamie Creaven can to count spots. Good left round the guy, but Fitzgerald, Cousins wide get. Doyle of us again. Who says a fliggin? A bug of fliggin. Kira, Ilin Cartal to Jamie Creaven, Timer Fod. Fitzgerald beginning his CD. Can't ask once in Chinish left and has to play. The other staff had agree. Kevin Fitzgerald. Creaven a bullet count dash. Come on, Chinnick Fitzgerald. Fitzgerald to the cut. Number 1 Focky. It's a door about the shot. Bartic McConchin. Clugging Heesig, Damien Creaven. Because Evan Fitzgerald. A Harn Cheese. Right towards Unrowish and Hope. Tradesman tries the vertical. Like Melchan to Harva Oskutse. Get to Asa Creaven and Shin Hawkion. It Asher Fitzgerald. Niaina Shiam. Asa Creaven. Couple seconds mods into Damien Creaven and shot. There's a vertical body it. Fitzgerald, a gear of a Tish in Tamerfad, a gear of a guy blue and Hoch by Zeg, so laws of Tigger, Creaven. Gear of Fatty boy by Nismo. Cousins wide into Creaven and Thompson, Bug of Hligan, as Asik Fitzgerald. He saw her.
say second. Vertic finish gear couple score am shoot. Fitzgerald gear and love Clayton am shoot. Stopping Thompson Damien Creaven. Something marker because it would. Mar Hollywood's gate about to Corungama. Because Haitian Dar about it's Evan Fitzgerald because Damien Creaven. More than after what he did. Love Clayton. Gamshun Spruck and Thompson got Evan Fitzgerald. Okay, so we'll check around the guy of it. Stach, Tida Haringil. I thought Creaven a Hain. Crohan's boss, because Zasso gig a Hain and Thompson. I had Ashton Fitzgerald and Tamer Fad, because we'll touch the vertical crew as Lodger. Because Beshai Zackard. Givek with Kell Roos and Kioncha. Or just asked to see about the King Corley of the Fad. Mark Shibbenchins and that Emirates and vertical. We'll touch it in the Gama Evan Fitzgerald. It's going on Darrog as Esker Rocklia, because Damien Creaven. As Olympic Galway. In Galway. Okay, so we fall for Reagan door about it. And both it there and see about it. Okay, so Rainish, right there. Shafak up a second, Damien Creaven and Thompson. Gosh, I really can check it. Mulhuddart, right there. Can you doctor? I'm going to fall cap and grow mile on. Because Fitzgerald, die mich dachte going on your joch and doctor to stach. Because in chance sauce to capping. Because which Gara. Because Togher and shot at Soul, Damien Creaven. That's kind of the guy of it. Because Sinead and both the Kirchni. Because well, Tidach na with Soulish and two both and shot. Damien Creaven with 100 points Gersha Fanta at a still couple second, but we should Gira on Ilshin and Stopper, and you hear Shilla, Rohan and Natad Marais, I found the guy of a team of Yappin. And just give it with Kid Harlos, Evan Fitzgerald, Holash, a Rater, Brandawet, Love Kakalor, Gara Tidach, as Ken, a Hool. Tresma, what he is a vertical Damien Creaven, because Evan Fitzgerald. Because Grutze, Egg Fitzgerald, well, Tima, Damien Creaven, where we should have thread come out, you're mentioned Atrim Horide, and Garrison, and guess row from, and guess doctor, Tertadahonish, I guess well Tasha, a could follow, I guess keen to go hurt and love Clayshina, Beshadimach, when you're mentioned Atrim, Egan Starchishin, I guess Gutivan. And the score night, we Creaven. You should hear how about it. We threw on the Mulhuddart. We should a whole score. Well, cash it. Stop up. I guess a Grutze again Fitzgerald and Tom Shop. Machine team out. I found the guy of it. Tried to come out. Tried to lodge it. She'll Marta Gorsi Dornálaíocht agus an Garsin agus an Dochter Amy Díach Chastan Shaw le Súla chuine led Marta Sha not drochát choíre Díach os cinna a húl agus which sin Marta Sha agus an bouta sin cáil tige agus when you come in see about the smelta sin béimid bugarai go dín chéic an eile agus mar tuach me agin meach an cíanna a grúte ag Evan Fitzgerald faoire agus the glána an seo sa stad náisiúnta agus team out from the guys of Evan Fitzgerald, Bucky Dye, Hainigs, Wayne Kelly, Bucky Dye, Egg Shaska Shot, KG, because I'm afraid it's going to doctor, it's going to rate her, Tasha, Fossiker, Fuller, and Shaw. Because on the deck about team out, or Captain Grisha, Thread come up, I guess, can Tad Atrub. You should not nail a stop up. Because a lot of it, I found the guy of it, to make it to Beshadash. Agus was for freaking here about it. I can't for not to land it. Agus for really Dornálaíocht ille if he threads. Agus should I kick on that? Is it Michael Avetisian as Mulhuddart, Nuclear Kuzig, agus Kenneth Doyle as Monkstown. We share our Hampine. I will say Shachtig, Shaska KG, Techkinishki, Shaska Shach KG. I can't find Khama when Dr. Ray agus Sauce le Damien Creaven a dús. Rechorus man tús leis an céic an eile. Agus goir bindal an a fear na gáil bheith.
agus ní sin hééis héadh teleg se go 7 kg feicemuid an Carúán ag meoch an céanna Eugene McKeever de a Barry O'Connor agus sé den chéad cín ag an meoch an seo. Michael Avetisian. Eisian to Kenneth Doyle. Agus vertical bus block lia. Ach Dr. Fosa Glansos agus Kasha. Fe cúrmach cúil cholar ceir agus sásta tanil cinál stopíine seach tíá agus deca ar chud súla an seo ar Damien Creaven. Agus testó ceapin. Couple stitchway agus níl deasa idáil ach sin cuasí Dornálaíochta agus teginn se gas idáil ach cá muoite fach má dearmach mé an dochtar ré agus hééis sin bé an tíú bé trícinn fácaíin sa sesiún seo. Tá má dearmach Michael Avetisian as Mulhuddart to Kenneth Doyle as Monkstown hééis sin bé Eugene McGivern agus Barry O'Connor agus an sin bé a Tredmore lei Céin Tucker to a Darren O'Neill as máta dearnach an sesiún seo ar maidin agus neart rámach feici an gotí seo don nói agus neart action feici agus couple of thread ínta feici agus is ínta cumid an asin seo sa stád náisiúnta agus cuiltíine ar ais an ná bheith breanú ar na Dornálaí ínta thóga seo agus Dornálaí ag choríis don nói I ché can grúte ag Nicole Clyde bhfuil siise Nicole Hayes an sinna dar can grúte Brandon McCarthy ag gine Jamie Long agus Wayne Kelly fáil cheanasá ar ón Quinn gotí seo agus mar choinship an sin Fitzgerald agus Damien Creaven a tréid a gine chéile tá muid fásta sé dochtar agus heap go a dochtar ben nach ré sin sceir bhain cheapin chéad frideile is Michael Avetisian agus Kenneth Doyle fásta fála ceanna go bheocht níos go leortaí áún seo sa stád náisiúnta mar a bhí le rionn blianta ach well fanan se martá Vert Fairháin gunne fearile nó banháin a gunne fearile banháin gunne banile go leis Kell agus iad láháine agus sé rud chuúrins ach go leorcup ansástahfuil na lítenéis an chuide go béidir a bhés beannach an cín ag bótaí eile agus bótaí faois bótaí I d bheannach bótaí snúrap agus an ní bheith seháil go mbeinn cruúbcha damda dornach naán ar bon im líana chamá agus Joe Fig of Eckwood's later Kelly Harrington agus neart eile in action the Creaven a cha muid forra go chéad bóta agus ba fós fanat le Michael Avetisian agus Kenneth Doyle Iachtamach agus an dochtar a ais na híochan an isis a Marianne at neach an canchin roadat ma heb go fós a gur a bheith tíobh suas a cuioine freisin te híine se thugann go mé na bótaí leachchanna se bon agus te sarin segann agus an sinna dá lá go mí ggéir fóver ben na críomhacha elite in asin just stád náisiúnta agus well mu a súl go bheicmuid sá action mar chuigmuid le rionn blianta TG Care agus nach ionta chuil go chollbhálta go na elite TG Care na bliana seo agus seanta leordaine breanú an na Dornálaí ionintach atá sa tíir seo níháin ag an clufií Olympacha bhí deoceocha go leorgan na Dornálaí óga agus neartta go nachfuil óg agus iad a tréidan seo caiid an ard agus iad denna go má agus feicim go Kenneth Doyle a hain ré tá Kenneth Doyle ré le heachta níos nar chlí Fred agus méidir go muid a fátar Michael Avetisian háláin go bheith marta go an seo in am teachtas blá lia tá nó rionta go butíocht ar maidin inneo agus go heisi a bheiste agus an meáchan íana rud atá deacair agus luúmaid sin an treidir a Céin Tucker agus Darren O'Neill sin ag 86 kg na cruiserweight agus in chéadúr atá cruiserweight ar bon an seo ag na elites agus ní dónam ghfuil tá neart eile grúte ag Darren O'Neill a ní réon cruúb na héad an grúte ag an meáchan sin a chatartá ar Céin Tucker agus ag leordíine cainte Céin Tucker mar cean gan na Dornálaí óga maithe atá néidir atá tíoch an cín agus tá cinint go mé Céin Tucker beidir a breanú an cín na críomhacha damda tá mach rih chun dé agus críomhacha beidir na Olympacha a chahfuil mata seáil ceanasá ar Darren O'Neill cai sé bheith má Darren an méid an grúte críomhacha na héide ní tam méid críomhacha na héad grúte cé gur fearras go chunne bhfuil méid grúte chéiste ag Brian Cody a cha neart grúte ag Darren O'Neill as cum an Paulstown don áir héin agus i rethir agus glánar fád fit a fúte ag gursaí dána tá Kenneth Doyle ré le hall tá sé tíadach an imol an chrón seo a Michael Avetisian a hain beg nach ré le hall agus
tá sé do clostal an teach in le fecal fós. Agus go dtí go mé choirt ré ní féidir tosú. Nis tá sé de fáil an chluach effigiúil agus mu súla sé gan seo ag 7 kg siú bóta ag meáchan seo agus má bhí mar rá choíide is meáchan an oscailte seo. Agus Kenneth Doyle is Monkstown. Eisina cá gorm Michael Avetisian as Mulhuddart an sin in iar bhlá clia. Eisina cá dearug. Agus fearháin go leiscail gur sé mail Fred seo ach cá choirt fe ceart agus ná clanta agus a fáfií réid mar sin mu fáfií réid gon siú bóta ag meáchan seo ag 7 kg. Agus Mulhuddart Michael Avetisian taí ag Michael in the leads agus Steve Ella Kenneth Doyle agus mai Damien Kenneth Doyle mar champagne a hábhí sa seacht a champagne éide ag 7 kg a fearóg ag an am I mí sos go 7 mar bheith súlis mar bhí sé Eoghan tam sin agus bheith muid céit an bhí cheach mar thread ban tein agus mar chonig muid idir Fitzgerald agus Damien Creaven go mé Lewis sa thread seo vertical sásta a coachalí sásta réitir sásta agus muide sásta agus sé linn bóta híon jab cattig Kenneth Doyle an sin Avetisian a hain fannacht chéich an vertical dausa a lár a bháine mar an cattig an fós agus é a ggéir a bheith tin amach cos an sons go deas ag Avetisian tam sin vertical cá go má gan éidir go scór a go dtí seo Lewis basic céanna Count deas an sin ag Michael Avetisian díach a deas an Mulligan sin ar Kenneth Doyle an Love Clay Count deas chéich an beidir sáir a feic an thread seo go dtí seo vertical an tóiste go dtí seo an le chéile but go deas an sin Avetisian ar eiste Kenneth Doyle an le chéile stíl an le chéile áirt an le chéile agus don nóí meáchan céanna eiste Doyle an Love Clay Avetisian Idir ned na fríte cúpla ceann fáitige Steach a lámh an tamsin ag Doyle agus a bhairteach mar derma Togher second ceann bit ó ísil an tamsin ag bhairteach agus réitir rálób i chéidir sé bhairteach cá a scaoileadh ló cúpla buile Cúir dása feiceáil gan méid an buillí feiceáin go dtí seo sa máta seo Kenneth Doyle as blá clia gorum Michael Avetisian as blá clia dearug Tá go man sin ag Doyle ach an réitir róla Avetisian caiise chhlagan nach an sós bhí seán an ísil tam sin deas an sin ag bhairteach Avetisian an sin fáil ceann bhairteach an scaoile bhaid ní sár an bhairteach inis agus thug sé hartar táúma darú Kieran spáis na chróg héanach an bhairteach go podíide dacracht a go mór na scóráil sa máta seo go dtí seo Kieran an písa beg sin álachaáil spásáil Avetisian a cuiineid lábhní tí sé pulte go deas sin i Michael Avetisian Doyle sa Esker ceann amsú chomhain eile go leor Dámas ar eiste Doyle an sin bula deas tíadach isteach an lámh deas an sin ag Doyle isteach a smut Avetisian agus be choirigh an cineadh sa máta seo mar ní mór an caite agus ní mór an builte go bhairteach agus thart a 50 second fácu bhfuil aon duine an ceann amháin a chuir is isteach plug na Mulhuddart go hrúise na chéad bóta 10 second fácu acu Count deas an sin Avetisian ní aon leis Rís Doyle gur bhrú siar bhairteach agus an zacad an ceann sin a bheas choíide bhairteach ag cear a bit a spás chráthób hain Michael Avetisian sa dearug Kenneth Doyle an orm agus an zacad beidir aon cheann mór fi amach sa máta sin fecinn san aimirt an bhairteach
Kira spás go hain go leor chusins le bheith go vertical go leor nach mór bully glán crean agus siller chus beidir job éca go na multóir sa gan sin agus bhána siad leis an stíl bhí acu nó an áir se da vertical bachas le chéile mai dearma le haspéid an boutíad a feicein ag meach an tugadí seo agus fáhréon dástúil bantamachchanis agus fáhré go dorbáta seo idir Doyle agus Avetisian réitir sásta agus bhí sé sásta ní sásta inis agus is sásta an clogin i ríist dorbáta Cé a bhés go fí bhiltaí le ceannis wadí sáin seo vertic macá wadí smú wadí sáid Michael Avetisian sin coppla cean pultige Doyle a hengeocht aráis Tugus wadí sá an sa dorbáta bhí dar sa céan go deasa Avetisian tam sin Crean díadach láidir aráis le Doyle vertic macá wadí smú tá heb go hiig siad go sé beidir róchas anta sa céan Tá chuin an bhálab gá siad coppla ceanna le scríle Doyle géirtíocht an cín a cosint máid in sin ag Avetisian agus Avetisian isteach le coppla cean skipaí sé dá séireach Doyle géir an spás go hain láh deis núsáid ríist vertic go inis Avetisian i ggéirbh garún dá láh dá chuis sprucha arú Sorry, ríist to caite Avetisian nach ríist Doyle cosint go má Ceir luas chuiristeach cé an an bhaintach sa clufií boutíí le cheannis Denig deasan sin Avetisian aráis a Doyle a Avetisian gomáin sin for seach péide glán cosint má ige iráis sin bhí Doyle ggéir a bhiristeach sa mulug cosint máid an tuige agus tuige deasan tam sin aige ríist réitir nach sa mealach a chaid le séalú hain agus nu go le fácíonn seo mótadó ben can se an deachar Amach cétá a gamsú cétá a fáil na bulí láidre bulí Crean Avetisian teatarás bhainníosár Cínta sé Avetisian beidir an fear is gnóthaí fear Mulhuddart darug a fear Monkstown Doyle leis na hain teatarás Sorry, Doyle aráis Avetisian roch a vertic inis agus níos na númad fácíint sa mánta seo báta dó go chéidir réitir ar rob se sír ní minic tre an feici sa treidsein Avetisian ríiste gur an síos ar a thugad agus an láh cléis na scíile de go deasan sin Avetisian sin cá cean bultig deasaige cean láh clé leis na hasasta cuppa cean deas bultige críoch láidir an seo ag fear Mulhuddart mu sim ná clí a cúideag agus críoch láidir sa mánta sin aige Siach a second. Níos árann seo aige bhfuil se tuaigh Kenneth in the thread shot. Kenneth Doyle cá se cúpla ceanna chád eisnis mátá sé gur beidir choramíochtáil sa mánta seach a ríist Avetisian in a gháin sin. Cé go beag níos láidir aige níos fuide. Agus a géalún tam sin ó Doyle. Doyle go má cosint láidir sin aige agus an dorbáta críochtaí mar me rá gur se an chorm sa géad óta beidir gur Michael Avetisian láh nuachtar ag deire an dorbáta sin nach tá mis ráigh nach an mór an éidir bhirt ar óg seo an bhirt blachlíoch agus Maikenship Avetisian sa dearg Doyle san orm coppla ceann deasbáilte ag Avetisian an sin díadach a géalú siar an tam seo beidir go bud an náit bhfuair se coppla scór sa mánta seo agus teachta go láidir sin a gan mór an háíide idir a vertic agus álas as a siúbáta má cinnta go mé cheappa go mé an vertic cheappa go anseanta agus an treadseo rutal ag 7 kg Kenneth Doyle gorum Michael Avetisian as Mulhuddart darug agus sé sa múta nói meachta báta trí Cé tánam an báta seo ruta báta cinnach
agus mé nó dintaúb leis an treid seróach. Grééis Right, 30 straw. Gosh, well, Iske Focky and shot. Agus, I'm going to get Focky. Ach, I'm really keen. I'm really keen in Nuller and John. Agus, gosh, Iske Ton, Shachas Amadilla. Agus, need Rater Gira. Come shit, Titim. Ach, and you can't, Ag na dtíon tas na gáineal, ní cead go sin ach lána caafar na glantóir iartarteach agus a sin dinta. Agus is féile tasú rís na bóta trí, má go lemas disín rís, luas agus is gébáil bóta sin. Eis a Doyle, bóla cúpla ceann deas sin ag Doyle. Dinta go deas aige. Bhirrta go bit rís rúan eile, agus disín, bágach an cín, cínta sé tá holach an cín, agus gifar a brú a rá ach a Doyle. Teachtar eis, ach a bhfuil Chaka known. Can't you get close to Wadent? She pull a desk against Jesse and a vertical to Dash. Doyle in. This orange Chenny Doyle. I was Jesse and Thompson. Okay, set. So, get you kid in chin piece of fall pair to be on. Needs some shot. Not Keens, one rater macha. Testing all Ishel and Chin Doyle, a bullet ski lesh, Dasso gets in busy here, with cool can Doyle Tom shot. And it's testing a vertical ski and come on. About to show what he's trying to be baited, and I'll tell it. Das and Avetisian. Doyle hinting and gosh, I come count, Ocean Cousin Tall and August Coramiach, August Cossiach Das and Chin and Kenneth Doyle and Thompson. Siachan Keen, Garen Closhnacha. I was just seeing a card, see Kitty Keen as a Kalach, a Cousins Watch and Doyle, August Doonan Spashen, Oshin Count Dasik, Michael Avetisian. All in your chin. Hang Stat, Love Clyde, Dieter Stach and Smut, August Count Keente, Hosen, Doyle Brutus Sheerish, and the ropey, Avetisian Siachan Keen reached. Picture the Costish and a Bogafos again. Doyle didn't come out, a Gale away. Vertical cash a couple count Ocean Coramiach agus Lábhaíocht Dasanta ach a Roishel did and Rater Avetisian Shasasuas Numad it did Hanish agus did an out shop and Horman Trench agus Isha will Michael Avetisian baited he slides it Doyle Cousins Watt and the Love Doon to Stach and Chinige Rater all of Gosh and the Clyde Nardu can he's a dose session I'm Doyle over cup Cody big into the pushing count as a Gavis East. Right, you're all good team, the law of Eoghan. Shachas Amadilla. He's a keen to go to the multi-ration. It's not good in chat. Doyle a Cahan Jabshin. See a second for Keenish. Doyle a Cahan good saying. Avetisian a Cahan Dash. Tiach a dead into the Trudder. Will Diddy to Nan. Couple of Ken noch scored and shot. Can't Dassig Avetisian and Stas Mulligan Chin. Or Doyle. It is couple of Canada. Just second is it Hain. I can say it. Vertical fan of Can, but Avetisian Ash at Doyle. Care of a Bogo. I guess a vertical. Tread mind at a vertical. I guess vertical. Money enough. Garusha that. Well, Fecky was going Newman the row. I shouldn't tread man. She did Michael Avetisian and I guess Kenneth Doyle. Hook piece of vegetable sauce. He had water. Harve, costant toch beter, because we should get a hele, I brumach, a Haitian, like a treadma is a vert as blocklia, a kege, horse and law, with kege, basic treads, and Tathan Jogging, it's about the Yakanish. Multuri, and Nicole, August Darrow, Gagutse, like Michael Avetisian, August Haitian Connoisseur, or the Kent Joyce, what do you do? Go kill the shin, like I said, Sriacha Fika Shaft, a Hulla score, or shin, a Grutze. Come on, like Michael Avetisian, as Mulhuddart, Rocklia Kudig, Peshishin, a Holiday, Gudi, the boat to Yakanish, and Tathan Jehogan. Like I said, well, Beckham with K and Carufar, a base, Imishnach, Beckham with Dishkan, Kup Numad, Ach, Michael Avetisian, Hogsha, Bader, Numan the Rower, the boat to Bader, a hen hakushi sacha na risha is this one it's a door about risha keen to bait it and he slows it like kind of Doyle
Bouta, Bouta and Dora Bouta Journal, gun session shot, Quebec Woods, K. Ella Evase States, the Bouta Yakana Shacha. Fred Ma, Michael Avetisian, Tiachan Keen, Feckin Coplican, Asakela, Evi Session on the car, Gerhinte, Galician Law, August, and the Multi-Refa, the Cougar Cup, again to Erejo, Gura and Bua Points Mahaka, I guess, Feckin to Ahos, a one nation chin. We're in a Glana on Wallian shot, August, and the rope here for Glanta. August, it was as soon as she came through it, it is Eugene McKeever, August, Barry O'Connor. August, McKeever, as hard wacha. We shall Creaven Ola, get me fower fike. Fatten Tachern me fower fike, ach, Creaven Ola Erbon. August, Creaven Tajakar Grutter on Hain, ach, who session fike, as a holy family. August, Gunja Barry O'Connor. August, was each fan of Tashmarts, Dornálaíocht. August, well taught, McGivern, Taki. McGivern. Fair's what a trade a Google line. August, Barry O'Connor. Fair's north side. August, Eshna trades as Gugamoon. August, Tersh Free Better. O'Connor, Fair more Ord. I get Melchin shot. August, McKeever, Hain Ord. Ach, you know, Session different. Feckin Within. Contest number 9, last of the quarterfinals at 67 kilos. Carrick-on. Representing the Holy Family Drama, Eugene McKeever. So Eugene McKeever, runs there, Matt. Kick a fair, that's Artwacha. Representing North Holy Family. Barry O'Connor. Gundelu, August, North Side. Fair Corker. Barry O'Connor. August, Wintwa, as Corker Fecki into session shot. Fair Ardwacha. Eugene McKeever. Quinn. Fair Corker, Barry O'Connor and shot. August, Fecki Better Nair to take a bird shot. The hash and 3 Fredella to Fecki, Egg Shaska, Shacht KG. Okay, who are slow. And Carrawat's about to get Janish and Tach Jogging. We'll Fecki Munish. We can. Couple second. On you skip piece of gun shot. Into the final like Aylmar, Honey was no did it. McKeever's Darrug. O'Connor, Gorham. McKeever, Dita, Lord, Pointed Bush, Gira, Canis, Lornach, Wantamach, Sagro. Okay, so this time was effect of baited, which the Gira, Hela, Brumark, and more on Cartan, just go back O'Connor and Chin, for Hurka, to the Taska, there's a lot of clay, and Ashton McKeever. Yeah, in Lesson Spruck, Wantamach and Thompson. Vertical. East, Brown with a Kele. Give a space of Rahu, give a vet Dillamach, Colin Lugicht. I guess in Kung no the basis in the lead, Harry Evelyn in the Jackrocht, I could not make more on. Fecki, I could go Kale Cork. To take Dassig O'Connor and Thompson. Ashton McKeever. Detection come on and show McKeever. Shasta Hastachi. Because Barry O'Connor. Sosta come on get shot. McKeever ain't Sosta. I come on Cotscom. She can jab Das and check McKeever. Definitely O'Connor Puggets Nast away. Because McKeever took the stack here in love. Possession of root. O'Connor ain't the stack is a vertical. Corum go on get shot. Here's nog a second good gar marchen. Kan je boten. Als je 2 sproot toch les zag en is dus de hele sakushis. Okay, so it's Togher. I get it the Baronish in the shoe. McKeever and Chin talking keen. O'Connor gearing jab a hop. So it's walk as far as Corka. Had to McKeever, Hafrainal, Hedaha, Holy Family, Chinnagundelu, North Side, Corka, atop Barry O'Connor. Because they're vertical foes, can more on Dakar Kate Haitian boat and boat to Sharotal. Catrap again and Kate boat to gun in Botun, Vasquiltach. To take a das and Chili McKeever, but a das. Carroll a second. O'Connor Haintach and Keen Thompson. To take a dash and Contas and Shake O'Connor. I'm going to say Gay shot in the coach, Holly.
couple of jazz pull ticket. Vertical shot a sheer. See a second-ish. Focky. See Gade both and shot. It's Barry O'Connor with Eugene McKeever. Luma. Me Fowra. Ficky. McKeever lesh. Creaven. Washington all into McKeever. Direct the O'Connor at the start. Which is the start and Neela. And Gishin Bezer pull of his Kenneth of smoke Gade both to shot. O'Connor he tried to come up. Agus in Gade both to. He's to Ben. Count of his Kenneth in chin. Agus in Gade both to Clifton. He's to Eugene McKeever. Agus Barry O'Connor. Judge 1 Tommy Lyons, 2 Declan Fitzgerald, 3 Peter Mullen, 4 Agus McIntyre. You're more into the vertical. Made a bullet one. Thompson. A foot McKeever. Direct the O'Connor to Sassnet. Emerald, Antrim, Ballynacargy, Paulstown. Agus the East Feckenship. McKeever the Beep O'Connor to Kina. Honig O'Connor and Keen Gama. Agus first jab. Agus a love clay. Hook Dassinchin and love clay and Thompson. Russian. Daka Bezit. And Doyle Chile roll up. Gosh, Tille Chaha. It's Eugene McKeever. Agus Barry O'Connor. Fair one is Holy Family Gundelu. Agus a Fairless Northside. A Gorka. Agus a Carabao to Feckian. Gosh, Shaska shot KG in shop. Plugging Bulti. Dorbota. Rachel Sauce and Tom shot. Is going to tell the Samonia. I guess the East vertical. Togher Chancellor Wheel, Thompson McKeever. Tada Katz and Four Suckups the door about the shot. Creaven Spaution. He saw it Barry O'Connor and Thompson. Ashton McKeever. The Fickle at bowling a vertical McKeever. McKeever Kach. O'Connor Gaelu. Corlia on the Mulhuddart, so Corlia on the coach Ali. Madly soon to see Imriana, Marnachalain Dylan shot, Esker Flushdal. I guess that came with a Kayla Cork down a Flushdal. I guess kind of Cheshin, Merrill or Huine. McKeever, Bogach and Keen, Tam shot. Jeez, Marnachalain was a door about the shot. Got more on that trip. O'Connor gave Bogach and Keen rinne sessions Gade or well took his Doyle Shacha McKeever late in Thompson again. Agus has Shashir Vitas. Agus Dale shot. Dale and Trinity to McKeever at Ashley O'Connor. Coach Ali Barry O'Connor on Skila Lesh. Skila Kubicon. Ashin didn't take it. Paid the Bulls and Chinigate. Count the Creen. Costins Wag O'Connor and Thompson. O McKeever. Agus in Jab Dedershin. At Ashlash. What do you say Barry O'Connor and Thompson? Bullama. He's Laura Wheel vertical gear and jab I do. Cousins Wag and Mertical come out. Victor with all love. Tend to get asked McKeever and Thompson. Coach of the McKeever. All just create new. Hook love clay. Clushin, my dear Mac Clushin and Kayla Cork get her rock up. Is that? And I'm soon to suck. Should I in the shin? No with the one is to Eugene McKeever's a door about to shug is Barry O'Connor. Vertical. Barry O'Connor, Eugene Lodge it to the Dassinchin Eugene McKeever. Eugene out the feeds and Shagira Kenneth whole guy dead in door about to shot. Because he's still on the one Focky. Vertical Kaga Trump shit and Chinnig is vertical. A ski left the eye, lone spoke one to Mach. Connor Girvaka, McKeever, Girf on the and Bullish and Shasna has 3 shoot. It east into the door again. At Ashley O'Connor, Garen Jab, Holland Love Das. Oh, Jab and McKeever count. And you kill it. And Dackard, Virtua, Scar on the kill it. Kate about to mark it, door about the shot. Achos is a gate count. William Dylan on, Bully more all. Galway, it's a second. Fantastic McKeever, Thompson. McKeever creating loads of Ashley O'Connor. A vertical McCoggum on chin for Herker, Gamshu Con and chin. It's in the gas. Dornálaíocht Cork and through the shot. Atá Genzi, Gorham Shachas Genzi Darrow. If the session is that, Ryan Lesh. Agus Eugene McKeever, Agus Barry O'Connor.
agus gan táda idir verticup. Judge 1 Tommy Lyons, 2 Declan Fitzgerald, 3 Tim Agus marcin seo in na Emirates. McKeever tuchan cín tamsin agus a gira an láh dashin chuíisiil stas na hasnachaí, Dailis an tamsin, agus it's Dailis fi róga divin. O'Connor hain, a gamsú, spás an sin jab, láh das chama. Agus well an taca gan Mulhuddart in seo in count seo vas. Agus Eugene McKeever agus Barry O'Connor Kate Hull áhaintach na bótaí leachcheannis a bhés ar bun de a seaachtain teogainn don nói í de héananig síide agus de sáirna ríist bhés na bótaí leachcheannis. Agus don nói bet redháin eile an hééis an count sa sesiún seo cén tuchar do toir dar níl agus be leis sin ríist ag cead flog. Síú bóta dearnach bóta cinnach idir Eugene McKeever agus Barry O'Connor gan tád idir atro go dtí seo agus bésa go bhirrta go bheith bhfuil seanta go fós bóta seo rota an treid seo rota. Kate Hull áhaintach na bótaí leachcheannis. Mór bhain eile McKeever tuchan cín go luas na móta seo. O'Connor níos ár. Mór bhain eile bhirrta go casa le chéad lár buil. Agus bhfuil coachalaí Barry O'Connor catú scéile cúpla ceann an treid seo róthar agus tá coachalaí Eugene McKeever á sin céannach an bhirrta Ke go bhil cóide scuile i ceata bhaáinna leiste O'Connor an tamsinach McKeever bhúna an deasach sin stas na hasnachaí tá sé gaibh go tíireach an mullag go deas sin lár buil sin McKeever. O'Connor brúta siirige tíisteach leis an ceann sin roáda fannacht ré Keelwer agus tóiste an verticup. Leiste McKeever leiste O'Connor chumá. Verticup. Tá datrum McKeever tuchan cín. Bóta tíarnach, bóta vín siad a tuirsú, leiste O'Connor a ríis cosansháid a McKeever agus cosansháid a O'Connor an tamsin, ríis cosansháid. Gan méid sin caitige. McKeever bulla gomáin sin ceá ag Eugene McKeever an tamsin. Bóta cinnach, a bóta an paiste cinnach go bóta cinnach go McKeever a Aileen O'Connor go deasmhaid. Cattiríiste McKeever a Aileen O'Connor an dúirs na húnid. Bhfuin eile na lábhais na chosans a níl se scuile. Agus an coachalaí bhar caiise tasú tíle scuile. Ní an dófií go McKeever níos gnóthaí. A bhfuil se gamisiún sprúch. Cosansá tinta O'Connor ríist. Tíach breis is númad fácaí sa móta seo. Agus númad fácaí sa treid seo. Is a Eugene McKeever. Holy Family agus Barry O'Connor the north side. Tinta deasach McKeever sin love clay. Scuile verticup go láide a chonig McKeever mach go láide as. A Aileen O'Connor go má agus Aileen O'Connor agus an buga. Ar McKeever stíl an sin fa second. Agus agus an chan lábhile. Acha, tá cheap go horta McKeever an tamsinna. Agus fecinn Tom McKeever i tíúisteach sa móta seo, tóga canas beidir. Barry Girva Galway a chat Eugene McKeever gear assassin at Tamar Fad. See a second focus about the shot. McKeever gear Runderstach need to gear second or to fair Horka. It's assassin. Gear the Hastam Shanam shoot count at a butt take McKeever. McKeever load the motor shot you know don't fight. Gear O'Connor Amshu O'Connor Galu Gamach need to squeal more on. Gap and Jabez it will no one's in to get to second Focky. There's a couple of bull Ellen shot. Aileen O'Connor Gadas. Cousins in to get, like I said, threads mark up and vertical. Agus Eugene McKeever agus Barry O'Connor. Well, Feck McKay, who was low and law. Well, I don't think McKeever needs law did it. Small to journal shin. Agus Kay get face on spot to the Volti Leachanish. There's a bun satin chugging. Egg. Shaska shot KG McKeever Farad Wacha to Threads as club Holy Family Gundelu no Corkiach Barry O'Connor as the north side.
Éis na Mulhuddart score sin agus go dtigann siad go Eugene McKeever agus a gúteige 37 agus 37 mar sin a grúte ag chlór an sin tá Eugene McKeever fan an bua Ed Barry O'Connor agus Connell el Focky an session shot agus basic but that threads more the mania and show is a Kane Tucker count the Dornálaíocht is sort of t-shirt go Jordina concert go back in with day main minic is it an onadiachta for the Hayden fair dan even the captain for the Hayden ag na Cluffy Olympic in London Robbie the Doyle na Darren O'Neill be session threads agus well tá fair on the Creaven na Hayden mar on tuske na Darren O'Neill a Kane Tucker be it Togher nach a gira to want amach sna about cable yelle mechen ze full 8 kg vinnig na Darren of any trimming on 8 kg agus with a soul leis thread sugar more Beckham would okay cannala that's the gland reach more touch it agus what should then was it on thread there noch session shot him actually big catalog agus Kane Tucker Emerald ABC male finished it fair as Condin Doon kun je fair as Kilchonje agus what annoying Kane Tucker maybe more up count Dornálaíocht agus Eshin Tutai Darren O'Neill Darren Fost sin got it agus Dornálaíocht vi mar anlí shine in shot Dornálaíocht BEO sport TG cat Bishop mar Fred's mark happen agus something hobbies the shade they like Kane Tucker bon and it gets on to max the Bahamas in the Commonwealth Youth Games agus tá sé techan keen mar chean gan na Dornálaí is or óga happen vec with saw Fred and shot Darren O'Neill agus Eshin Sylvester Gorham agus Kane Tucker Sylvester Tara gacha tá hin minta in shot ag Darren a hin agus idar agus iaide tá no idar Fred Gominic in shot start náisiúnta as go divna na lead chma agus tá hin minta da hin trekel lash he shile brianna so grow Dornálaíocht agus tá heb keen go mis gira sult a want as a thread shot agus a ray Nicole Kane Tucker and Tivella agus a ka Darren a ka Gorham agus Derma Lobre heavy Darren de Lunchkate agus a tricha sé agus couple of bliana de Henix Kane Tucker shot thread ma is it fair Doon agus a thread a gomon Emerald Days ABC we'll finish to agus fair Paulstown Darren O'Neill as Kilchonje agus chomí imtach a bhí ag Darren O'Neill's start shot agus Kane Tucker he won Darren Kane Tucker agus Darren O'Neill Paulstown Kilchonje agus in ear hot the Hayden Darren O'Neill fair Tom Vasa Ed of course he Dornálaíocht agus ceap go bheith sá Fred an shot idir hain agus Kane Tucker agus go on with tiny best shot Farog Tucker agus Eshin Falcoile agus Darren Durn go jahar agus an inta chu chadash Fall fi ag chéad bóta mar sin agus in session there nach 8 kg nach an nu an shot an elite an Sineaden agus Darren Tucker Lord Wheel Tucker Tugher Shear Darren O'Neill gira Bruchen Keen Fannacht an sin den gasige marta cup Cuachta cup Shanish compart leis meach na chonig moig 60 sé Tucker Cahan love das an sin ach ní hen leis cosintwáid ag O'Neill O'Neill scuile O'Neill gira Darren O'Neill gira an bhain sin leidú gus mangla cáige mar cosintwáid ag Kane Tucker boga Lewis again to exactly Darren sin a jab das but took up a vertical Tucker Cagamanchen Stasna has to be bullen Darren O'Neill Fair Fred's na Cluffy Olympic Dornálaíocht agus a cha feshes na Hayden Gominic Tucker tosumach beidir a go Jordina an Tokyo leis it's not a high performance Gadisha made to fake go
Tucker Cog a Trummage na Cousins was and think Darren O'Neill. It Ash O'Neill at East. Tucker a Bugger Gadisha. O'Neill Gira and Varnish and Light to it. Sposh Rahu. Darren O'Connell couple of country it Ashla Kane Tucker Togan Darren O'Neill and Conscience that's a smut. Try to make Feckin Shine Gadisha and vertical Cogama. Darren O'Connell Jabbington. Hiding Lesh. Cut Brew. I guess Feckin steals the food Darren O'Neill Gira Bates and Varnish and Light to. I guess on the Hillinchin, a Yora Shees at Kane Tucker, and Ash and Connolly and Darren O'Neill and Chintia, that's a smut Kane Tucker. A Highland Affairs, Kane Tucker, Togin chat, Galazera, Ray Turl at Kasha. A Hlag and Ordu, Connell Buttick Darren O'Neill, Dora Cam Buttick Darren O'Neill. Farnachal H. Trades, a Garta, Hedabriana. Konya Kane Tucker, Jetta Ash and Chin, a vertical Skile, Trades Mata Feckin Shines to Gate Boat. Because Mango Audi the vertical to Mike into Bantanya Vashaw. Marsha Trodinta has a Kane Tucker, does a Darren O'Neill, a top, Norum, Skeet and Darren Campmore Lodge, then Kane, Gama, and Chin, a dose of a just Bosco, and Ash of Darren. Not a Trodinta and Chine. Darren, a cockle becon, Lubin chat, Bullen chat, Tucker Jet Ash. Tucker Bullen count, Stasson has to hit. See a second, begging in a cush, Skeet and Kane Tucker, come more chin. I like Darren, Ale away. Count a butticup, vertical, tries to come on shot. Like I said, Captain go to the bunt sauce of a shot. Darren is Skeet, come more lodge it, Cousins wanted the Kane. O'Neill have Roostach. Can't ask Jabbing Das, skipping chin down and Ashla Kane Tucker. 50 second, Kuzek second, Falky Jensen out the shot. Kate Walter, tries into Feckin, Screen and Darren O'Neill, couple of count all in, it Ashla Kane Tucker. And tries to sort of Feckin, Bates and a shot in it. Good shot. Something dash and tries into both the hand. Like I said, my keen to go on to vertical Tanya Vashin, Martian tries into Kadisha, Kane Tucker, said Darren, because Darren O'Neill is a Gurum. Like I said, well, Nyart action Feckin, Samotishin, be two seen to Darren O'Neill, Hushabru, Tucker, that's a Gornell. Skeet a couple of loaded. Here's Kane Tucker to Shahane is a couple of loaded. I guess vertical Trigama, Toya Bully, Darren Das Ogan Chin Das. I guess I turn a squeal account baited. Squeeltach, I shall love Clay and Thompson. I have vertical squeal it. I guess baited a hash about the Elvian. Tom vertical squeal it. I guess Kane Tucker. Emerald ABC Boxing Club, Emil finished it. I guess Darren O'Neill, as Paulstown, Gil Hunye, I guess if I'll call it. If you rake a darbout it, well, maybe in darbout the Hamas Gate one. We went in the Gama and shot a Canal Sport TG Cad, she then bouted down the concession shop, we did actually Cad Plug. Bouted though, is it Kane Tucker? I guess Darren O'Neill. Tucker is to get baited Canis, a law, and one is about to shot. The hash made when you Darren to Gakeon. You're bit of Lewis Hron, Farrow, what you saw in the Darren. The Darren Glick, the Shaklishte, August Gulur Tahi, Hunter Krutike, and Shania, Titkabag, Darren O'Neill, Thompson, Tucker Tittadash, Concha Zasog, Asquilin, Darren O'Neill, Harrisha. Tucker, he's taking Keen and Love Das, he ordered the Guskulte. Because Ailing Darren O'Neill, Wagadas, Dasik Darren. Darren Kieran Jaption of Tomer Fod, a Gale away, Tucker Bates, Gary Cup kind of squeal it. Tucker Eastach and Keen, Tiach and Keen, after each I should count all in Darren O'Neill, paid Darren O'Neill, Gadas and Chin, Farkilhunya. Because a vertical. Because it's Tas, Mango Hardy, Belgavine Ted, a vertical, or taking shit. Captain go to the Montagna for the gun shot. Tucker's in the Gaman Chin, Cut Brewer, Darren O'Neill, at Ashla, Darren O'Neill, Tucker at Ashlash. Vertic with Squealet. Josh and Connell and Darren O'Neill, Chin, love Clay, all in your father, Farkil Hunya. So take a dance again. Like I said, Necha second Falky. So Dora both the shot. The Darren O'Neill's Kilhunya Gurum, and got Kane Tucker, a Darrog. Like I said, Kyle and Jean to Feckin Chine. Tucker taking Kane, Lee and Darren O'Neill, and Shinan Tahi Baited. Farta Mulhuddart into get.
Gorsi Dornálaíocht Avetisian an Chinnéden. Bhí sé geis hall professional stoi trocham le méidir harla agus a rashanis snát is ansalis National Stadium in Chut stad náisiúnta Chimnach Lia did go deas Tucker in the Gael go deas way Tucker dosa go deas ó Darren O'Neill and Thompson oh sin ceann all in sin Darren O'Neill Verta go ban chumport ach mucha jab le bullen Darren O'Neill ceann mórach Aileen Tucker go deas way Kane Tucker a Gaelu cúsa chu cosa go má Nista Kane Tucker curbu Darren O'Neill Lúbant Darren O'Neill agus an taihí sin a chuiristeach a chlein chuirsís agus bouta seo a bhfuú síos rí tíocha second focus mouta seo á sin candásigh Tucker chaiste Darren O'Neill a bhirrta was cíile that's all Fred feici in Chine agus 8 kg Ír hampín na héidir go minic a Darren O'Neill fearr a gur champín Creaven na héanú utal na Kane Tucker verticub ag átrií difriúil ina chud Seal a bhirrta go treid gomáin seo ag 8 kg 10 second ú begin na chuis focus mouta dó a bhirrta go was cíile Darren is just a gáneal Tucker tiochan cín Tilt chun deire go dár bóta Darren is cíile ceann á sin péide álaí Darren tí cín Dasig fercha chunne eiste Tucker Aileen O'Neill way Bhirrta go tilt go má agus an sin an dár bóta agus well crochan Darren O'Neill lá san éir a sásta se gan sin Kane Tucker hain sásta agus well a sár chaidrís feici in treig 8 kg agus well tá cín go bantaine bheith seo mar ecinship go leor bully a couple canjin skippy ag Darren O'Neill agus fair chunne Hayden sin bulta gacha Tucker de go má agus Cousins was into get in Thompson a Galway an thread feici an Josh and count all sin an bullebated is soon to see chunig go dí seo count das an sin aige agus Queen's too. Somebody in Hobby san ní go chu Darren O'Neill bon ór ag na críomhacha EU agus chu sé cheapin go sé bon airgid Hobby detention sa bhiltaí na hópa agus Hobby sa cardig na bhilta EU chumá mar sin tá neartanta ag Darren O'Neill agus an Kane Tucker sin fós a fólam agus a tachinúas Darren O'Neill ó tromneach an Antrim go dtí cruiserweight seo se an bouta tearnach Kane Tucker darach Darren O'Neill gorum agus de brísí dufa fecha chunne Farta me cínte go méid chuneal súlaí sin chéimne a cin chunne cuasaí amach se cuasaí Dornálaíocht sa stád náisiúnta 8 kg gur áilteamach sa bátaí de seaachtain seogain Tucker na sirí lár buil O'Neill a Galway Tucker láh cléisian ísio aige fánach géirí scuile jab snúsáid na géag snúsáid Take a sin Kane Tucker and Thompson O'Neill tatarás leis sé dasog chuig tínta feicein á Dornálaíocht dasig Tucker vertic was scuile neoidir nó an sprucha amisiún Thompson Cousins wáid an Kane Tucker and Thompson chunig Darren O'Neill stach láh clé a chan Doran ádaí aige leis a Tucker dash an condas but an change an Calman sin Kane Tucker Madwan Katen, Satsu Bota, Kane Tucker, Felsu Samota shot. Darren, on vertical, return to free Hayden, vertical. Shimpuli Magi vertical. Tucker, Tucker Kane. Kane Tucker is Tucker King Galore did a shot. Darren Aguirre, Quinn, Sker better Bishop. Like that. Cheapan go cholacanta the doctory Gara Darren O'Neill shop Kane Tucker Tuchan King Galore in chin get a fuck here a clog the heart to Numa Gale Martin Tasula na good for dead as a mount shot Marta saw Hivlin Fecky and shot either Kane Tucker or Darren O'Neill agus an doctor Carclor gone on next second big disha has to on farta big nishin na Kane Tucker Tuchan Kane Corleo on the door or Darren rock Hold Dornálaíocht can all threads Kane Tucker Wallert Darren did the Gamag Ailu chin after Kane Tucker Kane put all in chin the love clay Ig O'Neill Tucker Gerach and Kane right here roll up stopper is an ill or shillinish take a das again
Chanal fannacht gemacht. Washing Canaling vertical with Turpully Laws of Kayla. Darnell Curtin Store, second and rater. A couple of second Focky. Oh, vertical scale and Lloyd it. Vertical and vertical captain. Tucker Duchan Keen. O'Neill Hain, Bert Luch and shot. Far evase, like Keen to give with the dash and just saw Notion to go minute Kane Tucker. Fair Veen shot, go minute down O'Neill. Vertical, saw Fred. Can't Das and Darren for it, love Das. Which I thought should go back on, I can it. Need a matron Focky. Rater sauce squeal lesh. O'Neill took the dash. Beginning good ill chin yet. Tucker for Keen to the Das. Those a big Das like fair helping it. Dash that Tucker should count Das and chin. Kane a Hulk and Keen. Darren the Brown on the throw. Hownyal. It's a second Focky. Including England Kinchin Kane Tucker. Keen to beat Kane Tucker and he's largest motor shot. I have no dentic fair on yet. Couple second Focky. To the gas, those a big Das again. Saw out and chin. Both to Inta, both to Lane. You know, don't free. It's a Kane Tucker, August Darren O'Neill. August, well. Sin both Intacht Dornálaíocht to Ash to South Nation to the country with 8 VA gone threads in the Intacht. Want to check here a blina of the fair Khunye a thread in shot. August McKeever which Ash, which Alan sauce of Ash. Kane Tucker, well, we shall hardborn just to see about the Quebec with Kit on the Mulhuddart, which the whole Intin. No mate, split decision now. Kid and score based on the out free go in and try to saw Hunnick point Ermiden and ya in just the South Nation to Kege. A vase on Bua will fake him with Lynn. Meisha egg, fair here Hunye. Darren O'Neill, or Damien, ear Haptin the Hayden. August fair, good matron, Creaven the Hayden group. New Kane Tucker, Baron Doon, Aspel finished it, if I tried Aspel finished it. Quebec him into Kege, Ton Law. Split decision, Ton. 3-2. See you though. Agus a grúte ag Darren O'Neill héis chéad bliana suásach gan a bheith treid tá sé grúte ag Darren O'Neill trí a dó faoire agus a chuise fiche ní fiche hocht fiche ní fiche hocht fiche ní fiche hocht bhí an tríocha fiche seacht agus fiche ní fiche hocht mar sin bua fáte ag ferceil chunne Darren O'Neill agus anan sásta tíocht amachas na Rópaí seo fer a chunar dintaige in Chustastad náisiúnta cha cheaping mé sin chumiliis is a bhí rudabe a cha Kane Tucker ag meachan seo ag an seo má cinnta go bháine se taibh as a méid a fólta gin sáchaign sáfreid agus a críochtingte sin an trúna cha fecinse an sáfreid a bhíon bhí vertical a tuirsú go tréan an sin ag deire mar bhí go leorleo dinta go sa géadbáta agus a darbáta ach bheith beidir chéad agus darbáta a hrú Darren O'Neill hí sé níos glic beidir mar se tuirse beidir sa tíobáta ach Tucker Tuchan Kane ach bhí sé a scaoile go leor agus a beidir an taithí sin bhí Darren ach ní do fhí go bhólama Kane Tucker go leor sin sáchaign sáfreids agus faoire fecinn jib Darren O'Neill ní gan chéadúir agus an lámh crochta san éige in Chustastad náisiúnta agus an bua ag Darren O'Neill Kane Tucker mar derma fich ní fa hocht ní fa hocht van ní fa hocht Sicha fi seacht agus fi ní fi hocht mar sin. Sin chéad session críochtaí seo ein is sa Stad náisiúnta be muidir Ashley ag cearach lug go na bátaí chéad na bátaí eile in seo agus be muidir tógáil sus in seo Stad náisiúnta agus be muidir Ashley le neart action be sé chréid ar fad beáin riomh ag cearach lug in seo Sportigi cear chean YouTube bílinn in Ashley ag cearach lug.